sawa, mambo sawa sawa.
Okay.
naende busiaisya nina udhocha na naukethia muthenani wa umundi ndi kwate kana wamukie nesa na ngai nukunengie thayu wa mana na wina undu wa kumutungia ngai muvea naende kini kilungu cha Tuathimwe otondu ithawisi gukia kila wachumwa kwambia saa mwengi na mwendo wa saa muonza cia muthena na muthenani wa umundi tina gikundi cha kumukumia na kumutaya ngai alama yokwitha maitu tavya nimo au ondatika siukite naende na udhocha na naukethia tutambania imwe na kuya yini laisa ya kwathimwa ikalandi tuvikie ukwete kithaitho kwinyumba kwaku uthomwete vau naende kilunguni withana kwa Veronica SYOMBUA na muthenani wa umundi tithatinene ya yulua Kwananga Ithembeo Nthuku Kwananga Ithembeo Nthuku naende ikulia ya umundi kana muswa wa umundi ni ukulia wenula wasungiye ngai ngwasietika na muswa usu tukwatava evukuni itheu kana bibiliani nula wasungiye muya ingwasietika na maandiko asu tumakwatava evukuni itheu kana bibiliani naende utumani waku utuma kwa namba itu ya studio ila ni ile 395 ile 395 na utumani usu ni manavyo wa indi viugo vikia na utilwa simoni yaku o wengine watu atiendi ni wa mitandao ya mikumukaniliye vala Facebook utukwata na Mutongo TV, YouTube utukwata na Mutongo TV official, Instagram utukwata Mutongo_TV naende utumani mukubi otondo ni inakuya wetumandini wa namba ya ile imwe ile 395 ile 395 na yetukutha kwata mautumani maku onge no tutavye utusiaise wiva niwende na kwathimwa kana ndu kwigwo yathimwa naende tuwatanie wengina mwiso wa kilungu mwendo wa saa 5 vala ondateka mbutho tukutha kwata Sunday school itu netina Sunday school utilika kilunguni cha kumukumia na kumutaya mwe tukavikie na kuthaitha ngai na nini sika na musiaise no kuvikia na kwathimwa muthenani wa umundi ndini wa kilungu cha Tuathimwe Mutongo TV ngwatanio ya mukamba naende musiai winyumba kwaku kana wivala uwi ni ukule vikie kwita ciana ciaku ila cia Sunday school sikalendi ikavikie na uvundi wa ni mwalimu wo ni kwithwa itina wa mboya ni tukuvikia na ukwata Sunday school naende kikundi kitu timubea muno nundu wa kuka ni tukutha tiumana obwiti na nganga mundu mona tutongwesie na mboya na kwa nina mukethia isitwani ya Yesu nita wa James Melenzi kuma kuitulika ngundo na nilaithi ya Yesu Double Grace Anchori thivaya ithio Kariobangi nenda tivole asa isitwani ya Yesu ningutungia mubeano ndu wingai na batingai ungitakumuyai wikama unene mushumbe wa shumbe musumbi kuma wambelelia ndi kumba indi musumbi nitonete maunene makumwe na tiva ni kanati ya dhimwe tiva mwe musumbi wa sumbi na endwa onalama siaisi ngai wa Israeli Mutongo TV musumbi na tangasa wadhimo uyu kabikie onasiana sio uyu kabikie ona andu onde manduani yonde ya alama siaisi Mutongo TV isitwani ya Yesu Kristo na andu onde alama bini tumuya inenamo vosia isitwani ya Yesu na matangasi odhasio ndini wa isitwani ya Yesu ni kwithwa ngai wa Israeli ndini wa kupe odhasio Peodasio umundi mushumbe wa shumbe eka andu maimaka experience the touch of you God ni kwithwa wi munene na watinga yongita kumwe mushumbe kithaitho cho mundi nenda andu maimaka experience wathimo wa kumwe otondu isitwa ya kibindi kikita kwathimo mwe nenda mushumbe wa shumbe na nina boda uyukathime mushumbe gono sionde siantino Thikathimwe muyai isitwani ya Yesu Kristo muyai mwe mushumbi chonde kila tikeka muthenani wo mundi panduni ba Mutongo TV muyai na kile cha moko ni maku muyai kikikathimwe nwe mushumbi mitalatala yonde muyai ipindi shonde mushumbi wa shumbi sitongo iwe nwe mushumbi sitongo iwe nwe andu maimaka experience
experience turn around andu maimaka experience Kwathimwe isitwa ni ya Yesu Kristo ona ciana nini ila silikite ni kondo wa kwithukicia ndeto maimo cumbe wa cumbe mwai na botha maimakathimwe na botha maimakathimwe na botha maimakathimwe kwiana na kivindi ki undu kitawa maimakathimwe na mabothe ona kuelewa kila meobundiwa na mabothe ona ku understand kila meobundiwa na bothe mwimo cumbe wa cumbe umani wake mwana dini wo isitwani ya Yesu Kristo mwithuke kenesa no itwathima athima ngositu athima atongoi onthe ona maba mutongoi TV onthe anene maitu maathime no ime kanesa isitwani ya Yesu Kristo nitwaboya. Amen. Nani nubea nundu wa mboya isu musia isya niravika isa ya kukwata Sunday school na indi bitikilitu kwa Sunday school netino wa Sunday school nitukitha tima na aini maitu mudhanani wa umundu ni mo ao maumete ukamba wiva na indi itino wa vautilika kithaithoni kana kilunguni cha kumukumya na kumutai ya mwea hii itino wa kumukumya na kumutai ya mwea hii nitu ukwata utumani ulanga yutumani iti mudhanani wa umundu valatu kwitha na ke Apostle Zakaria aituvundisa yulua Kwananga Ithembeo Nthuku netina wa kwitha na pastor nitu kwitha na mwini witu wa umundu ula nilusi mwikali nani musiaisia yakaitu kwa Sunday OU nitukwendea na kilungu mukethia yani ya Yesu Kristo muthanani wa umunthi o ingi ngimuthocia kana twithe na kithaitho kitu cia ciana kilungu kila nicho kilungu kinyube cia kubundisha ciana iulu wa Biblia na muthanolongi na bunde isina na mwatha kana tuketha tukibundisha iulu wa undu Biblia yandikitwe nondu ilie inde ngolia withie muthanani wa mundu ni twebundisha kindu kiki bathukanio kila ngona ni twaile kwamba kwitha tukisi tutenamba kwisa kwibundisha Biblia undu yandikitwe ni kana withie tukisoma ni tuumanya tuweta Biblia tuwamanya tuweta Biblia jiba ila ilia ta yandikitwa ta na umundu ni nda twibundisha yulu wa kumbwa kwa mundu ula ni Atamu na Hawa na muthanolongi nina bundisha undu Atamu wombiwe ni Ngai na nienda umundu tulikange kindini nundu twesilo o yulu ila twanena yulu wa Abalamu yuto choki enge mwambililioni ni kana tuke tumanyite undu mundu wombiwe nondu weanie nondu wachanie na no wokie ndi na no wokite kwikata kwanza Yesu withia nitutonya kwitha tuelewe ni Biblia nesa na tutitha twichana ciumanya nundu twibunditie na mutalatala museo ula utonya kwitha ueleka nesa kumbwa kwa mundu twikuona ibuku ni amwambililio kilungu cha mbee na muswani wa 23 27 nyanya bauthete na nitukuona Ngai ombie mundu na mubwano wake sindu ila ingi cionthe Ngai wombie acia cithiwe na ikethiwa inde mundu ni wocie mwanya nebinda ya kumumba we na moko make amumba yumba na ibebea yera yekindu kithayu kita wa mundu na uni we mundu wombiwe ni Ngai ombiwe yumba ya muthanga Ngai abulanye muthanga na kiwuo na omba mundu na mubwano wake na idina wa kumba yumba amubebea na mundu etha ila wamumbie muswa wa miongo ile na nyanya undu wekie wa batana ningwenda atuone nundu liwo londo ni namwite Ngai wekie wanengie mundu wa kusisya kusubia na kusumbika kila wombie na ke wombie na anenge mundu asumbike ngewezu twemiona ibuku ni ya mwambililio kilungu cha mbee miongwe na muso wa miongwe na nyanya
na ningusoma kwa lugha wa Kikamba kilungu kiuni kana tumanye ununga iwa isie pani tina wangai kumba mundu na ngai ya mathima na amea ongelekai mwingebe muso siende na kumekelia vinya na ithe wai na usumbeko iulu wa makuyu nyunyisia ya na iulu wa kila kindu kithayu kitambuka iulu wa nthi kana gungu asua ko mundu ula ninye naku nituombiwa ni ngai na muvano wake ena kielelo kisio cia twikale thayu tene na tene tutekukua na umunthi ni muthana musio nuno nitukuona tuomba ni ngai kwethe iwata ni kana withie no tukwe na mathina matithiwa nundu ila ngai wombie mundu kutai na mathina wai utani muthei na ki undu weka atawa na atai na undu wa kumuthinya nthini wa thayu wake kilungu chake ili cha mwambililio musura wa nyanya nitukuona ngai ni wabandie munda abandia mundu munda wai na matunda maingi ma kila muthemba na munda nituusisio munthi kwa kinthini tuone munda weta wata na waiva nundu mundu ola ngai wombiie mundu ndwai tuni wai obanthi na ndu nengete moelesio ma munda pala wai na nitumanya niwe ni wai banthi nundu chindu ile iwetetwe ni Biblia niwe nituchiona na imwe chibo omunthi itetwa aundu Biblia yosieta ngai ni wabandie munda na mundosu awikia matunda maingi nikana ndo matonye mundu atonye kuusisia kuima kuusubia na kisa wa matunda asu ende ndene wa woe wa ngai na utheu wake ni wekeiye miti ile ya bata muno katikati wa mundosu na muti umwe wai muti wa thayu na mundu ni wetekeletwe kuuya nundu auya matunda maguo nimo matuma ekala tene na tene withiende ukwa kwa munda ni waiteni ni wai matunda maingi ende ni wai muti umwe wai na matunda na muti wete wa muti wa thayu na muti uzu matunda maguo mundu aya niwo watuma ekala tene na tene ni bai muti ungi obu katikati wa mundosu na we wai muti wa umanyi wa useo na uthogu na muti uzu wa umanyi niwo wa kuite kiku ethi wa mundu ndeitha atonya kuiwa miao ya ngai na muti uzu wa umanyi wa useo na uthogu ngai ni watavitie mundu ni weye atamu akamuya miti yonthe ya muti ya mutunda ya mitunda ila ye mundani wa Eden no atonya kuya ende matunda ma muti usu ndaka ye nundu ila witha akakwa na ndande ya kulea kukwa na mundu ni wekalile akitania munda akikale na nyamu netina webinda ngai ni wonie mundu ate usio ekale weka nundu atao na ena mutindania umwailite na ngai ni wamumbeiye ni wamukomisie to munene amunya wau yuni ngwaletia undu mundu wombiwe undu mundu muka wombiwe ni ngai akomnya atam ula wombire na yumba amukomnya to munene tondu andu makoma we sibitali ila megwe kwa operation auwe wau umwe na wawuzunga ya utumia kuseubia mundu muka ula weta wa awa na niwe waimuka wa atamu kwa uwa chaima itumambe ala mombiwe ni ngai meta wa atamu na hawa na ila ngai wombie mundu muka ni wamweteiye atamu o mundani na atamu ona ewe muyo na endewa nundu wa mundu usu mundu muka na asia aketwa mundu muka nundu aumetwe ni umwe wa nyamasia kwa na ni umwe wa mabende mamwe wakwa kwa hata mnawa mombo ni ngai na maiwa mekale mundani waiten mundani usu waiten
nituona ni waina matunda ma mithemba mingi indi ni bai mitunda mitele ila ngai waseobetie ni kuondo wa mundu ekaletene na tene na atika akwe ethiwa aketha adonya kwithukisha na tuona muti ula wai wa kwikalia mundu na tene weta wa muti wa thayo na usu mundu ni wanengetwe mwanya wa kuya indi ula wa umanyi wa useo no thuku niwe waina gikuo na ngai ni wabatite mundu kuya na tutanamba kuendea niende tusisie mundu usu wa Eden ni mweye wa bandi onde no twikala na ngai ni waseobetie mbuse na imbuse isu ila cha umira cha ni cha ototabia mundu usu wa yulu wa ndipa na maandiko meacha musowe 11 kilungu cha kele cha mwambilelio kwambia musowe 11 maandiko meacha niba mbusi inya na usi wambe weta wa pison na ula wesilite ndi kisioni cha ndi oino kita wa avila na asomi makunikila usu mawele kana cha na ula we India weta wa ngejis kwa munda wa Eden ndwe kalonda kanini tatola tututwe maamuchi wai munda ukavite kisio kinene nundu niwe wai wa kwikala andu ona mea inge kwa usiwambe weta wa pison na maandiko meacha kilungu cha musowe 11 wesile ndi yita wa vila na asomi masi chendeni wa mabu ya ndi meona avila yende ya India musowe 13 na usi wa keli weta wa Gihon na uyo maandiko meacha mustali nuzi wa 13 wisile ndi ya Kushi na ndi ya Kushi ila wewe Biblia tianga wa ya ndi ya Kushi yida idea ndi ya Ethiopia kwa hiyo zula munene wisile Ethiopia ni usi wa Nile ono mundu webo umete Ethiopia weta wa Blue Nile ukwata neno longi umete Lake Victoria sio ndai kadhi ikaambata ikaenda ubika ukangani munene wa Mediterranean kwa hiyo siwa kele weta wa Gihon na gwenigwo wisile ndi ya Kushi ila ni Ethiopia na weta wa River Nile usi wa katatu wisile umeloni wa Sua wa ndi ya Syria na gwo we pamwe na ula wakana na chita wa Tigris and Euphrates na mbuse isu ono mundu chipo na chita chone kandi ni wandi yita wa Iraq Tigris na Euphrates na chita nenie nina wetie oko nini ebindane yenge elo ambuse isu nimwe katika mbuse ila chatumika ninga ikungithia munda Eden na kwa ala so mangu labda class 5 6 7 makile liobika secondary ni mesi kana pe bandu beta wa Mesopotamia pa beta wa Mesopotamia no baba la Biblia ibetite Babiloni na bune baba mbuse izu na wasoma history yele achekana ku niko uyusi wa kuwe maana kungithia miunda wambie kwa uni tukuona kitumi kingi ekaila tuonete kana Biblia ndeto ya go ititu eleche kana palanga yu ni kwa che kana waseobetie munda mbuzi ile chipo nituona niwe chipo ono munde chipo peusi wita wa ngejizi we India na peusi wita wa Gihon kana River Nile we Kushi ela ne Ethiopia na be Tigris na Euphrates ila chende wa Iraq kana ndi ya Babiloni na mbuzi isu ono munde chondo chinya chipo na musowa 11 ngai no tongelele kana muti matunda ma muti ula wai wa umanyi wa useo no thuku mundu ni wai mubatane ngai kana ataile kuya enden Adam ni wasumbikie nde na weomu wake munene wai kunenge sindu chionthe machietwa ni wanengie nyamu chionthe machietwa eta sindu chionthe ndu chita wa kwa kindu kila chionthe wona kita wondu kita wa nundu Adam aije kita wata kita wau machietwa onthe masindu ngua sua matusa wa ni Adam nunu ngai ni wa munengie utonyi wa kusumbika sindu chionthe makoyo nyonyi cha ya na kila chionthe kitambuka ngua sua alafu
kilungu cha katatu cha mwambilelio nipo tukuona ende mundu aileana na kwiwa ile meo ya Ngai na bautu elewa ni maandiko undu nzoka yethiwe nyenzeleke na yaenda ya tata kibeti cha Adamu kila kitawa awa na ya mukulia ya mutabia kana muti usu meiwe ni Ngai maika ya nundu makagwa tiwo maya maketha meno manyi matonya kumanya tonu Ngai wese kwa kitumi kiu awa akengwa ni nzoka naona muti usu we museo na matunda mayo mailete kuiwa na ni watia umu wa matunda na aya na atwa ungi atwa ya mume na ila mume waiye nundu niwe waiye aiwe Ngai ya matalata kwitha mapitanĩtie na makwata kiumo ni achani tunonete ndeni wa mwabundi chomatene kana kulea kwewa kweta kiumo na mundu ni waumaneiwe ona ndeno tuwe ni waumaneiwe ni Ngai nundu wa mundu kulea kwewa na nienda tusisie iulu wa iumo nienda tuona iulu wa iumo ila Ngai wanenganie isione kana iulu wa ebukuni ya mwambilelio kilungu cha katatu kwambia muswa wambe tutete kufike 17 na aumane ya kila kindu kichoka na ambie na nzoka tuona Ngai aminengie kiumo cha kutembea nebu na kuisa muthanga mithenya yonde ya thayu wayo kwa kitumi kiu kulingana na maandiko acu nitukuona kana nzoka ibinda ya tene ni yanena na ni yatembea nundu ketha nzoka itanena ila ya ndio nena na muka wa Adamu twitha tutona aitelema lakini muka wa Adamu atatelema nundu unenwe nzoka niki nundu ni wa mutua wa ni anengete utonyi wa kutembea na mao na kunena ini Ngai ya mia yu ikatembea ikungire nebu mithenya yonde ya thayu wayo ne kaisa kito na uchao wayo wanzoka ile ikauma nayo iketha tiena udhu na uchao wa andu ulani uchao wa kibeti na Ngai acha ethe wa mundu ona wibaka komana na nzoka ulani uchao wa kibeti akamikuna mutwe na ye nzoka yakwata mwanya itimuuma kitinyo kwa uona nzoka ikiuma mundu kana mundu akikuna nzoka mutwe ni utio wa Ngai ila wameumaneiye ila ya tongo isi kibeti kondu wa kulea kwe kaundu Ngai waitie na kwa kitumi kiu uthuni wetheiwe katikati wa nzoka na kibeti na uchao wo ono munthi nzoka ukamiona nyumba wethi ateke ndu ya kuendesha nundu wethi ani mumaitha munene na otao na ugotwikala nayo nundu ni watho wa Ngai na Ngai ni wanenie kiumo kila kinge chaumiwe chanenganiwe kwa kibeti ulani hawa kibeti cha Adamu na kiumo cha kibeti nacho chaile tao Ngai amwiye akamwingebecha wo ila wetha akichachana na ibeti yomunde ichachana na wo mwinge na nicho kitumi pepata wakana kwewe nyage nundu ewa wo mwinge muno ila wetha wicha wawe na nundu wa wo usu wetha wena kibuthia na ngulu kwa muchei ndende ya kulea kona neza ndini wa thayu na kwikala maisha matena mugo na maisha matena useo kondu wa kitumi kiu mundu mukane ni weiwe ni Ngai kana kusia kwake kwa ciana kuketha kwina wo mwingi na mundu ume aketha amuchumbikite mithenya yonde ya thayu wake kwa wila wona ndadia chumbikite mama ndukone taundu wa satani ni utuyo wa Ngai kuma mundani wa eteni inde musio wa 17 nipo tukuona kiumo cha Adamu na kiumo kiu cha Adamu nicho chaetie mathina maingi nicho kinene kikwete bandu banene kikwete kila mundu ngwasua na Adamu ewa ni Ngai nundu ni wetekele kwethukicha mukau na waya wa muti ula na kwiye yendukaye yu ndene numanie
kwa kitumi kiu nde ya umaneiwe nundu wa Adamu wa kulea kwegwa na lilikana ngekala ngo lilikania wele twende na kwebundija kana kulea kwegwa ni kuthuku nundu ni kueta yake umo ndini wa thayo wa mundu na no thuku kuma ni wa we mwana nundu wa kwata kiumo we munini wekala maisha mathuku maisha mena mathina kwa kitumi kiu ndeni ya umaneiwe nundu wa mundu kulea kwegwa na mundu ewa ndi ikameacia mewa na thangila imutonyange imuthenie nundu ni waleile kwigwa mawatho ma Ngai na aya wa mutunda wa mutiula Ngai wa mwira ndakaye ko mewela wona mundani wa ndani itaikuo na itaiulu wandi mewezu ya meiye itina wa Ngai kuumania mundu na athecia athana kwandi imecithangila na migwa itonye kutonyanga mundu nikana wethie mundu ni walika thinani takiumo nundu wa kulea kwiwe miao ya Ngai oenge mundu ni watabiwe kana yutiani yake akaisa leu yani ndaka kwata leu ngikwa laisi tondu wawona Eden ende no lazima aende akathukume ethani kubanda mitie ebandie ethani kubanda lewe bande ethani wya mumu athukume nikena atonye kukwata chako ya chakila muthena kwa Ngai amwe yutene yake akaisa leu na ginya ila wechoka kitoni nundu wani kito na no nginya choka kitoni kwa uliona mukumino kile kwa msozu ni kukuona nye kiumo kelika iulwa mundu ndini wa thayo wake na kila mundu na kila kindu chombe chaetha uchombiro ni Ngai kikalete na tene chambi yako kwa nundu wa kiumo cha Ngai na niaza kupikabu nina wekwa chokana ni twakwatia maundu alamana Ngai watu bundija iulwa kubwa kwa mundu nituona ndu wombie ndi ekia munda waeteni ase bya mbusi chitonye kuungithia ucio mutu wona weto wa Pishoni ula we India ula wongeo kitwa Gihoni na ni River Nile ula we Kushi ndi ya Ethiopia na ile inge sitawa Tigris na Euphrates na chiende wande ya Mesopotamia mundu Mesopotamia nakuya yoneka ndini wande ya Iraq na obau Iraq Mesopotamia no batuonie ata abalamu wediwe ni Ngai kuma nikanave au mendeisu ila asua akanengwe ndi awatho ila nindi ya Kanaani ila yekala Israeli omundi undonge tuona nikana Ngai ni wanenganite thayo mundu akale thayo na kitumi cha kwikala thayo ni kwitha ndini wa mundu ucio ni wa mumbie muti ula wae muti wa thayo na aya matunda ma muti ucio ni matuma ekala thayo ukethia ndawa na ndatonya kukwa undu longe ni tuona kulea kwigwe ni kwatie kiumo na nituona nzoka ni umaneiwe yewe kaenda nebu ikaisa kito na ucheo wa mundu uketha wina uthunayo makomana akakuna wa mutwe na akakwata mwanya akamuma gitinyo kibeti nacho tuona chewa ni Ngai kikacha ciana na binya na mundu umi aketha akisumbikite mundu umi nake tuona mthini umaneiwe nundu wake nundu wa kulea kwigwa na ndeye wa yume asietangila na mewa kondu wa kumutonyanga na kumuthinya na inge akaisa leu kwa kuthukuma wea wibinya ndaka kwata achindu kwa laisi na otau akaisa leu kwa kuthukuma wea wibinya kou akaisa anoete na edita yutia nginya ila ukachoka kitoni kuchoka kitoni ni kwa kukwa nundu Ngai amwiye woni kito na amumbie gume muthangani na no nginya choke muthangani kou kuchoka kitoni ni kwa kukwenda bau ni petona undu kiume cha gile ungua sua na cha kwata ndi kwisila kwa kulea kwiwa kwata na muka wake awa tuna athimu so wa kulilikana ula utufundi cha yulu wa kwewa ni nangu kulia kule tono ni dangu kulia kwa kusija kana ne webunde tie na kana no kwatiania na mabundi chomakwa nangu kulia ati wone wese atamu aya itunda zela Ngai wetwe wa mwina ndakaye ni wa muuma neiye
na riu etha niyo kitumi kila kyatumie Adamu kila Adamu akwatie itina wa kuya mutunda ula wabatitwo ni Ngai kuya ende niweze kitumi kila kyatumie Ngai amulunja mutani nundu ni wayana munenge kitubeo kana etubi yakulea kwegwa yakuya mutunda na yai kuumaniwa ende pe kitumi kenge kila kyatumie Ngai amulunja mundani na kitumi keu chena kae bukuni ya mwambililo kilungu chaka tatu musowa miongoli na eli na kiasya ati na Ngai asya mundu yuno tuekie umwe waitu nuni umanya useo na uthugu tumunyende mundani nikenanda kese kutambucha kuoko kwake aye mutunda wa ula muti wa thayu ingi kumaanisha ni waisa ndakauya ya ingiyu itina wa kuuma ni wa nikana ekale thayu tene na tene kwa mundu amina kupita Ngai na auma ni mwa alungile mundani wa eteni manyaki nikana withiendeto nya kuya ingi matunda maula muti wa thayu wa mundani wa eteni nundu kathani wa uye ethacio kie ingi akambia kwikala tene na tene na nitukwisa kwibundisha tuone muti ucio wa thayu Ngai ni wezie uwete kwanza aye mwanya wa twikani wa Yesu Kristo withie twendini wake twina thayu wa tene na tene kwisila we nundu we niwe muti niwe muzabibu ula waguo na niwe muti ula wa thayu kilungu cha musowa kulilikana twebundisha ibukune ya Samuel wa mbele kilungu cha 15 musowa miongoli na ile na ningusoma tondo kitha kithio kitu nikana withie ciana ni mwambu metina na mwacha tondo ngwacha musowa kulilikana Samuel wa mbele 15 musowa miongoli na ile sisia kwelwa ni kuseo kutembembo na kwethukisha ni kuseo kutemba dhunya mandume nondo ngendu nitana ya woi na kwa matu tauthaithi wa mubwana no na Tel Aviv ni acha na ukwelwa aundu twende na kwebundija Ngai ande na ututhingilila kana kutukindilela undu wa kwitha twicha na mbewi nundu kwewani kwi useo na kwi no athimo ndeni wa mathayo maitu na kwa isu ekani muthochie ingi ngimino kile kana tutonye kuboya na kwa machitwa ethani ndu walikana na itu nita wa umau wa kisilingi kana Boniface Musyoka wa Matibo numete kanisa ni wa Victory Breakthrough Center tasi ya Ilobi na kuchawa ni chaitwe kola ngaliko ya makuweni utui weta wake ku ya kwa Reverend Kimina wa Redeemed Gospel kana kosa jini meja wa Salvation Army ke thank you Ngai nietha na nyu mwetha na bindeseo mwenda Sunday na mukwewa undu mukubundiwa ni chana na mukikwata tiboye Ngai waitu nitio kutungia mubea ingi nundu wa kilungu kiseo ki watu nengesa waitune tutungia mubea nundu tunengete kwebundisha ndeto ciaku Ngai wakwa niboya na wenyibyo munene ukatonye kututhia na ngoo situ ukanenge pepa waku mutheu mwanya kulikilila kondo wa ubundisho wa ndeto ciaku ikatonye kwitha china ocheo ndeni wa mathayo maitu ndukaeke tukanoe mana ndukaeke tukasembe isemba tutatonye kukwata itubi indi ta Paulo tukatonye kwaila na kusemba nginya tukone muminukilio wa mathao maitu alani mathao mamwikio maku ngangania ni kuondu wa kulika usumbeni wa tene na tene tunenge kulika mutini ula wa thayo na ni Yesu Kristo nikana itina wa mathayo maitu kuma ungu asua tukatonya kuona usindi munene na tukitubwa itubi nene nenge chena inge kwetha tunenga kwetha twingala kanyonzeo na chena mbingi ikatonya kuubikia na kumanya uboa umuseo kwisila maisha maitu etha tukabanda ndeto nzeo na meko maseo ndini wa mathayo maitu alama konekanimo na ni ndini wachitwa itheu ya Yesu Kristo ula nimwe mwabose na mutangi wa mathayo maitu nitwaboya na kutunga mubea ithio nthatwache amen amen twitha na bindeseo na tubike Sunday na twitha twicha na nzeo na Ngai aitu athima amen. Ino ni Mutongoi TV.
Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau. Hindi ni siya wetina ne kabila niambia. Wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo. Yu bai kunyo muluo. Nondo vilingi ni wabukwa. Ukamba witu ni museo na wilato. Ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni Tuathimwe. Mauvo mawo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa vilingi wa mauvo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa mavoni wa thela itina wa vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba ni Tuathimwe. sio ngai nako kiria ngai ni athime wia wa moko mako ngai ni ege wathi we uthayo wako metho makwa musiaisya wo mundi maiba amwe ni matonyeka metho mo masiaitie maundu mandi ni wala mathe ya Misiri mone utelio na kwikwatia mbalasi na kwikwatia makasya ongeleka ibina siai ongama ina ulumu mwikioni ithi wai aume ongeleka ibina kuthiwanga ino kwetele mondela umushokea maisha maku nimekwaina shetwani ya Yesu Kristo ula wikala thai twaile kwigwa nayo ona sabule ukethe wani batonyeka wigwa ne wathi witu wa kila muthenya ethano nasoma ndutasiite ndeto igwana na isu Yeremia kilungukia 17 mso wa 5 maandiko mangai masya numaniwe mundu la wikia muna kwikwatia mwi withi uteli wake nenda kabila kakwa ninyoka na ngai ni mutabi mabata makwa ndeu sita na ndeu vidhania Itia kamba nitwendete muno kwikia ngua cia kithuma kuseuvia sindu situ na kithuma jua mbea unyamiti dukanye ndawa no kili wa itabakana wethe akana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua you ni wa mazwane ama maende maka seek for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi nicho ketawa kithangona aithambia musi ozu ati ndilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwacienda kikita wa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi ni yake kuu nikitumika kwikionzo wiki kutumika kwikia yia kikatumika kwikia leu Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence.
TV. Musiaisiani na uthocha ingi twende na kilungu kitu cha mundi cha Tuathimwe vala yukwatio kana wende na kwathimwa wi musi kwaku na indi ni avika ilaisa ya kumutaya Ngai na kumukumya na indi ni ukule wa musiaisia tukavikie kutambania imwe na wewa o umya ikoti kana lesuka yaku tukavikie na kumusungia mwe na kumuthaitha uni wo undula tumbi twenikenda tukavikie na kumuthaitha Ngai nina uthocha twithe mwende ni wa kilungu cha Tuathimwe kalungune cha kumukumya na kumutaya mwe na indi lilie no ulawa mutungiye muyei ngwa sietika na maandiko asu tumakwatava thini wa Biblia situ no la wa musungiye Ngai ngwa sietika na maandiko asu tumakwatava thini wa Biblia situ na ende mautumani waku tumanthini wa namba ya ile 395 ile 395 ingina utwatie thini wa mitandao ya mikumukanĩlie vala Facebook utukwate na Mutongo TV, YouTube utukwate Mutongo TV official, Instagram utukwate Mutongo_TV na ende watu ya kukuonde no vikia na kutukwatia na eni bitikili tukwate mautumani manini menyu asiaisiala mwende na utuma na eni ndimwani muveavyo nondo akusakua Mutongo TV na kilungu cha Tuathimwe kwitha kilungu chaku muthenani wa umundi umwe aitie niende kwathimwa muno ningalikoni ya Makindu mwikalipita hai Mutongo TV ampita Kizito from Kinyambu Makueni County tuathimetwe muno ni na my mom na my sister mutheu na ende muvea ungekasia congrats mwalimu wa Sunday school aende God bless you Onesmus Kiloloi na ende ni muvea Onesmus ungakasia mboni tumukwati chene savyu nombevo mbingi ni makaukuma kiliungi mboni ona kuumbevo yingi vete lakini wavigiana kumusungia Ngai mbevo ne kuvikiana uthela ongea kati ya praise God ni Miriam Mawia from Machakos tunaendelea kubarikiwa with my family Mutongo TV mkopoa God bless you all na riasia amen ongea kasi I feel much blessed keep up Mutongo TV ni Virginia from Machakos ongea kasi tuende kwathimwa Vachanda village Mutituni ni Kaloki health officer Ngoloni Tala utumani wa mwiso ongea kasi ni David Kevindu ni mwilo ele niyo va Mombasa Sunday school yukite nesa na ende musiaisia ni muveanu ndo akwenda kutoa matumani menyu na Ngai aende na kumwathima yakaitumane alati na mondini wa studio situ muthanani wa mondini mo au na tilika ndini wa kilungu cha kumukumya na kumutaiya muyai ende tuambie hapo kwa wengi okay na kwa nitawa James Belensi na ni mutangi Yesu ni ngaindini wa dada wakwa umo wakwa numetika ngundo na nikalaba masako ena nithaithe ya Yesu kanisa witawa Double Grace Sanctuary na niende nesa na ni na kiveti na siana kuone mzee adimwai amen mukoni wa keyboard hallelujah amen Mondi from Double Grace Sanctuary in Machakos, from Bishop Elizabeth Mokoi, Pastor Masini. Barikiwe. Amen. Next. Hallelujah. Kwa masita nitawa Samuel Mambua Mutangi na Tuathimwe kilunguni kinu. Hallelujah. Hata Yesu. Alafu muongelanga kawasia banini. Hata mwana wa Ngai. Amen. Na kwa nitawa Purity Isaac. Umete Katangi nikala Masako. Daidhe ya kanisa ya Double Grace Sanctuary Tuathimwe. Amen. Mwe hata yewe. Amen. Kwa masito nitawa Mary Motie, huma wakwa nitaveta nikala Masako daidha Double Grace Tuathimwe. Amen. Hata yewe Yesu. Amen. Na kwa masito nitawa Victoria nduko wa Muthiani. Numete kangundo nikala Masako nithaitha Double Grace Sanctuary pastor wakwa eta Elizabeth Mboko Tuathimwe. Hata yewe Yesu. Amen. Kwa masitwa ni Edwin Mwendwa kumanga likosia mua nikala kuma sako kanisa ni Double Grace Sanctuary pa masako Tuathimwe. Hata yewe mwana wa Ngai. Amen. Setwa makwa nita wa Angeli ni Wandeli nisiaitwe Kitui bandu beta wakatutu kathiane nebo musie na nikala Masako ni thaitha kanisa ni wa Double Grace and Bishop Mboko
tende ikwathimwa imwe thukise Mamotongo TV. Amen. Asante. Nani musaisa ni kwa tena vikiana umana ni maitu maumete kanisani ya Double Grace. Ilai musini wa Masaku. Matongo ewe ni Pastor Mboko. Naende Pastor ni kwa ni muveano ndo wa kunenga yithia yikuka kuvikiana kwa thimithia asia maito. Naende kamwambe ye kumutai yangai. Musaisa tuvikie na kwenda nyaimwe ni wa kilungu kicha Tuathimwe na itaila ya vika ya kumukumia na kumutai ya mwe. Amen. Hallelujah. Ni motho chaingi musiaisia wa Mutongo TV tuthaithe tivamwe na Tuathimwe tivamwe. Nenda Ngai umuthi atambuche kuoko kwake atukite tiwe nesa tialiuke tukilwe tiwe ti athime nono Ngai ni wailite na matinga yongeta kumuyai musumbe nitoka ukuthaitha. Tumekuja kukuabudu Yesu. Tumekuja kukuabudu Jehova. Hatuna mwingine wa kuabudu ni hila ni wewe tu. Tunakuabudu Jehova, tunakutukuza Yesu. Ni kwa maana ni wewe pekee yako unastahili sifa. Haleluya. Ni wailite Yesu. Oh, tambu cha kuoko kwako kuvikile ngo yakwa. Tambu cha kuoko kwako kuvikile ngo yakwa. Tambu cha Yesu kuvikile ngo yakwa. Tambu cha kuoko kwako kuvikile ngo yakwa. Tambu cha Yesu kuvikile ngo yakwa. Tambucha, 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 tambucha kwako kwako kuvikile ngo yakwa. Tambucha kwako kwako kuvikile ngo yakwa. Tambucha Yesu, tambucha kwako kwako kuvikile ngo yakwa. Tambucha kwako kwako kuvikile ngo yakwa. Tambucha Yesu, tambucha kwako kwako kuvikile ngo yakwa. Kuvikile ngo yakwa. Tambucha kwako kwako kuvikile ngo yakwa. Kuvikile ngo yakwa. Tambucha Yesu, tambucha kwako kwako Yesu Yesu kuvikile ngo yakwa. Tambucha kwako kwako kuvikile ngo yakwa. Tambucha Yesu, tambucha kwako kwako Yesu Yesu kuvikile ngo yakwa. Kuvikile ngo yakwa. Tambucha kwako kwako kuvikile ngo yakwa. Kuvikile ngo yakwa. Tambucha Yesu, tambucha kwako kwako tambucha Yesu kuvikile ngo yakwa. Tambucha kwako kwako kuvikile ngo yakwa. Tambucha kwako kwako kuvikile ngo yakwa. Tambucha, tambucha, tambucha Yesu. Tambucha kwako kwako kuvikile ngo yakwa. Tambucha kwako kwako kuvikile ngo yakwa. Tambucha Yesu, tambucha kwako kwako nenda kuvikile ngo yakwa. Nenda kukiliwa nusu. Tambucha kwako kwako nenda upindu wa ngo yakwa niwe. Tambucha Yesu, tambucha kwako kwako tambucha Yesu kuvikile ngo yakwa. Tambucha Yesu, tambucha kwako kwako tambucha Yesu kuvikile ngo yakwa. Dukande kende kwe vikila 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 ngo yakwa. Tambucha kwako kwako kuvikile ngo yakwa. Tambucha kwako kwako tambucha Yesu kuvikile ngo yakwa. Tambucha Yesu,
Yesu, pamoja kwako pamoja Yesu, vikele ngoya pamoja Yesu, pamoja kwako pamoja Yesu, vikele ngoya pamoja Yesu, pamoja kwako kwa chani chomu ndimwe vikele ngoya kwenda mwimushumbi pamoja kwako kwako vikele ngoya pamoja Yesu, pamoja kwako pamoja Yesu, vikele ngoya pamoja Yesu, pamoja kwako pamoja Yesu, vikele ngoya pamoja kwako kwako vikele ngoya pamoja kwako kwako vikele ngoya tambucha Yesu, tambucha kwako kwako mushumbi wa shumbi, nendo bikilwa nuwe mushumbi, nendo bindu ngoya kwa nuwe nkai, nenda kukilwa nuwe nkai wa Israeli, nenda kukilwa nuwe mushumbi, dinonge wodha idha muya nkai wa Israeli, nenda mushumbi utambuche kwako kwako kumbikile mudena wo munde, tambuche kwako kwako kungadhime Yesu. Tambucha kwako tambucha kuvikile ngoya tambucha kwako kuvikile ngoya kuvikile ngoya 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 kuvikile ngoya tambucha kwako kwako kwimate Yesu, kuvikile ngoya kwako kwimate Yesu, tambucha kwako kuvikile ngoya ni nani kama wewe Baba, hakuna mwingine kama wewe Bwana, Yesu wako ni nani kama wewe Baba, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwenye enzi kama wewe Baba, hakuna mwingine kama wewe Yesu wako ni nani kama wewe Yesu, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwenye enzi kama wewe Yesu, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna wamalaka kama wewe Yesu, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna waenzi kama wewe hakuna mwingine kama wewe Bwana, mwingine kama wewe Baba, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mtetezi kama wewe sijapata, hakuna mwingine kama wewe Bwana, wabaraka kama wewe sijapata, Yesu mwingine kama wewe Bwana, mwenyezi kama wewe sijapata, shekata mwingine kama wewe Bwana, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna
Sasa unaweza. Unaweza Yesu, unaweza. Unaweza kuinua, unaweza. Nikatala Baba. Hakuna kama wewe. Yesu waweza. Yesu waweza. Unaweza. Unaweza Yesu. Yesu waweza. Yesu waweza. Baba. Yesu Baba. Oh, Yesu waweza. Yesu waweza. Ekotele Baba. Shekatala Baba. Twakuinua. Anawaweza. Unaweza. Hakuna kama wewe, mtetezi wetu. Akatala baleboya. Baba. Unaweza. Yesu waweza, waweza, waweza. Nikitele balala. Yesu waweza. Yesu waweza. Tunasema waweza. Wiba umusinienda ukilie moko maku. Umudhaidha umwekana nutonda. Umukilie umwekana nutonda. Pandu ona baemelele mwenu utonda. Musumbe nutonda. Yesu nutonda. Mwea inutonda. Kaiwa Israeli nutonda. Mwea inutonda. Mwea ibane biniwe nutonda. Uwa uong kaiwa Israeli nutonda. Nutonda uwosha mwea. Nutonda uvindua nyamwe sunde. Nutonda ukiliankai. Mwea impesa ndena sunutonda onenga. Kaiwa Israeli mukilie. Umwecha kana nutonda. Mwea inutonda. Mwea inutonda. Yesu nautone. Bandu ba mwea inautone. Mwea musumbe. Kaiwa Israeli musiua kwa. Ninakwita na utone. Kaiwa Israeli na utone. Na ukilie mwea. Na ubandilishe maisha makwa. Na ubandilishe dhadu wakwa. Mwea na ubandilishe dhadu wakwa. Mwite wiba umusi. Mwite wiba umusi. Mwite wiba uilolele. Mwite. Mwekana na uotonda. Kaiuno uotonda. Mwena uotonda musumbe. Mwendi nonge taku. Mwena uotonda utukilia. Nutonda mbandilisha. Nutonda kuathima. Musumbe nutonda. Kaiwa Israeli nutonda. And this why Micah, I come before thy presence to call upon your presence, to call upon your name, to call upon you, God, to touch us, Lord my Father, to touch us, King of Glory, to touch us, Lord my Father. My Father, we have come before thy presence. We need you more. Nitiukwenda muno muyai. Nitiukwenda muno nkai. Nitiukwenda muno nkai. Dhayu witu nukwenda muyai. Kai dhayu witu nukwenda. Nukwenda okudhaida. Dhayu witu nukwenda okudhaida. Dhayu witu nuenda okudhaida. Musumbe nukwenda okudhaida. Isitwani ya Yesu muyai. Tendo kudhaida nkai. Tendo kudhaida Yesu. Tendo kudhaida muyai. Tendo kudhaida muyai. Musiono kwenda kudhaida. Mai musumbe nuti kwenda. Tenda ukukelia nkai. Leleba debo seka. Rekeke teleba. Reka katalaba baba. Reke mahande bosea. We worship you, God. We worship you, Jesus. We worship you, King of Glory. You are worthy all our praises. You are worthy all our praises. We bless your name, my God. We've come to worship you, God. We've come to worship you, God. There is none like you, God. May I do kayonge taku moya. We come on in the moshumbe. We come on in the kai.
weka maonene musumbe, weka maonene muyai, weka maonene muyai, weka maonene musumbe, weka maonene musumbe. Osanguma nangado nikondo winkai na batinga yungitaku mwe winkai batinga yungitaku eni wambumishe ona shobo ni Satan mwe ni wailite mwe ni wailite mwe ni wailite batinga yungitaku. Osanguma nangado mwe osanguma nangado musumbe, osanguma nangado ngai wa Israeli, osanguma nangado mombi wa itunante musumbe wa sumbe. No we kawailite kudaidwa, no we kawailite kudaidwa mwe, no we kawailite kudaidwa. Osanguma 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 mwe osanguma mwe osanguma osanguma musumbe. Oh Jesus, oh Jesus, we worship you, Lord. We teasia wose ndaya shombe nundu batinga yungitaku mwe batinga yungitaku musumbe rekama ndeboze. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Oh Jesus, oh makande bozea. We worship you, Jesus. We worship you alone. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Nenda tiba musitukilie moko maitu musiaisia wa Mutongo TV bayundungi utialite dayuni wa mundu no kudaida na no kukilia moko ni kuondua isitwa ya Yesu dilalailite dayuni waku na dayuni wa shana shaku, dayuni waku na dayuni wa muse waku, dayuni waku na dayuni wa kibeti chaku, dayuni waku na dayuni wa tuimaku paikindu kingi kitialite no kukilia isitwa yankai, no kukilia isitwa yankai. Maandiko masya tamu tayakadhea na kadhea na kuikanesa kanesa ba kanesa dayuni waku kanesa musini waku kanesa sianani shaku kanesa ona biashara ni yaku. Reason because you are praised God. Oh Jesus, unastahili Jesus, unastahili Yesu. Oh Jesus, Baba, 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 pokea sifa. Nataka tumsifu Mungu kwa hiyo wimbo, na najua tutabarikiwa kwa pamoja. Oh, bayundungeka kumutai ya Yesu. Baba, 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 pokea sifa tuimbe. Baba, 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 pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa tuimbe. Baba, 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 pokea sifa. Tende. Fanya mikono yako hivi, onedha wimba umusini kwako, ungama na mao maku noimuta ya Yesu.
shikilia moko mako twi oh Baba pokea sifa Baba pokea sifa Baba tunakupenda Baba pokea sifa Baba pokea sifa Baba pokea sifa Baba pokea sifa Baba unatujali Baba pokea sifa tuimbe Baba pokea sifa unastahili kupokea sifa Yesu hatuna mwingine wa kumpa sifa oh Yesu ni wewe oh Baba tunakupenda Baba pokea sifa Baba pokea sifa Baba ewe Baba pokea sifa Hallelujah. Musiaisia ni kilungu cha Tuathimwe vala wende na kuathimwania ni maituku kanisani ya Double Grace ye musini wa Masako ile chongoewe ni Pastor Mboko na ndi musiaisia vauni vota vikia kilungu mwiso wa kilungu ki cha kumukumya na kumutaya mwe ndatika mbuthu itukwitha tikwata mutavanya wito wa muthanani wa umundi vala ukwitha aivundisya kana aitavanya yulu wa Kwananga Ithembeo Nthuku thayo ni wito na ndi musiaisia mbitikili oyu tuvikie na kumina kalungu kauka kumukumya na kumutaya mwe ai na tilika ndini wa utavanya wa umundi na yeye nende na kutungia muvea nundu wa kusakwa mutongo TV ngwatanira mukamba na kusakwa kilungu cha Tuathimwe musiaisia ndikwitha ina undu kwenda utuma kana kusungia kulo yito ya umundi ilati ukulia wenu ula wasungiye ngai ngwasietika na maandiko asituma kwa tava evukune etheu kana bibiliane sito wetumandeni wa namba yitu ya studio lani ile 395 ile 395 na itukutha tikwata mautumania su ingina watu atiendeni wa mitandao ya mekumukanelie vala Facebook tukwata na Mutongo TV YouTube tukwata Mutongo TV official Instagram tukwata Mutongo _TV na ende watu ateya kukuonde nokuvikia na ukwata ilungu situ maovo maitu kila kindu chonde tekandeni wa Mutongo TV na ende kwa ni maitu ithiete iwe moyo muno na itwatunga muvea nundu wako kamuthanani wa umundi na kumuthukumia ngai kwitha kwi kwa wasio matuku mokite ngai akavikia na kutuiva na ende ni muvea muno nundu wako ka tamwita ingi muikoka tamwita ingi muikoka ithiete iwe moyo na ende ndisi Mutongo wenyu mwinange wasiva cia mwiso nikenda tulikendeni wa utavanya na ndi musembe kanisani Natewe Yesu amen asiaisia ma Mutongo TV kwa na binda kangi itasema muvea muno kondo wenyu pana na sasi yenu na kutuwelo laidie timu kumia mutaya ngai wethana wandi mwe bala uwe mudhani wa mundi duka mwene kwa kanisa mudhana wa mundi mando bando ti kanisa na nuko adimwa tiba kanisa itu wa Double Grace Sanctuary pa Masako panbeta kwa ngosam timbas tiba utungwa muthu kumianga ita Bishop Elizabeth Mboko kila kingi Veronica nitatonga muvea nundu wa kututhocha na watu itaingi nitukoka asante nani mwali kanisani mwiya pastor ni muvea vyo nundu wa kumunenga mwana nundu wa kuka na kuthaitha ndini wa Mutongo TV na muhimu kethia na muitha no thaithi museo na ndi musiaisia bitikili tukwate wathi umwe na itina wathi usu umwe nitukwitha tikwata mutavanya wito wa muthanani wa umundi vala kwitha ivundisya yulu wa Ithembeo Nthuku na itina wa mutavanya nitukwitha tikwata mwini wito wa muthanani wa umundi ula wita wa Lucy Mwekali akaitu kwate wathi usu
Chozi haya ni wewe
Tunaomba uwepo wako uende nasi, ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tuwatua shingo ngumu, Tuwatua shingo ngumu, tusamehe. Hatufai mbele zako, turehemu. Tusafishe Baba, tuonyeshe uso wako. Twahitaji neema yako, enda nasi. Mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta. Nĩ mũbea mũno mwĩloeli wa Mutongoi TV, kipindi kila nicho ki uthio twathima na ndeto ya Ngai. We mwĩloeli wĩloelete kisese ki cha Mutongoi TV, ningwenda wose Biblia yaku mbe waitanamba kuboya nundu ningwenda twambe tuboye naku yulu wa ndeto cia muthenya wa umunthi kuma ila wamukie ninise kana niwiwite na notavitwe na niwiwite na chakwa ba no kanekana ngwongele ndeto ila wiwie kuma muthanyola kuma masala ukilie na nikana ithiwe kiathimo kwaku na ikabikie kwaliula maisha maku nundu kila ivinda Ngai akuswanea maundu maseo. Ngai etu ni ekala oswanea andu make maundu maseo. Na Ngai ndi wenda basa na mundu. Inde mundu nuenda basa na Ngai. Na nicho kitumi muthenya wa umunthi Ngai wonie nuseo ni kana andongoesie nyamuthukumi wake ambete nthini wa kisese ki cha Mutongoi TV ni kana anene na kwisela kanywa wa muthukumi wake ula niwe onyuvite ula niwe onyuvia muthenya wa umunthi ni kana ngabikie na kubikisia utumane wake nienda tukabikie na kuboya na ni kana tukabikie na soma ndeto ya Ngai na nini Mutongoi TV Ngai no kuthio kwekanesa kai tuboye asa isitwane ya mwe ya Yesu Kristo nina kukathana na kutungia mubea nundu wa mwiloeli o utengie ndakika ciake na cia muthenya wa umunthi chumwa kino kwenda kwiwa ndeto kuma kanywani wa muthukumi waku komana na mabata make komana na kikalo chake komana yoba na maisha make kwisila ndeto ya muthenya wa umunthi na yuende Ngai ke ndeto kanywani wakwa ni kana nene ila siumite kwa nene ila sitonya kwathima mathayo mando maku nundu ndina sio no siuma kwaku na kuboyo wisitwane ya Yesu na natunga mubea. Amen. Mwiloeli wa kisese cha Mutongoi TV masito makwa ni Pastor Zakaria Muriuki ndabanasia na kanisa wa Arise and Shine Gospel Center kula ka muguongo mwingi na indi ngutongoeswa ni Bishop Daniel Vundi Wambua ula wina kanisa ku musio wa Ilobi na indi muthenya wa umunthi noka nikana tunena nisie iulu wa Ithembeo Nthuku nondo tutonya kwibatana kana
Kwananga Ithembeo isunzuku sitonya kwithia sithi na munene thini wa maisha maitu. Na mbe wa tutana vikabau ningwenda twambe osisia kana twambe osoma ndeto thini wa ibuku ya Yeremia ethawe na Biblia yaku nienda uthi imwe kwa imwe katika ibuku ya Yeremia kilungu cha 30 na indi tusoma miswa mibuthu muno muswa wa 12 na muswa wa 13 na Ngai atutethia nitukwendea. Maandiko ma Ngai meacia ati nundu uu niguo Yehova unukwasya kukunwa kwaku kuivoeka na ukite waku ni munene. Vai umwe wa kutetea ni kana wovwe makunwa maku ndwina miti ya kuvosya kuyumakania andetwe umetavitwe kana ata kana umese ata. Lakini muthanya wa umuthi mwiloeli ningwenda twendanie naku nundu wasya u ni wanenetwe na ningwenda ulilikane kana maundu ala mekuo oyu meikuo na matwakuo na maandiko ma Ngai matwe ya maundu meka kwitungia. Nutonya kwithia ukwisila ibindani yumu muno na twasisia ndeto ya Ngai baayasya ai nundu wa nundu maandiko ma Ngai matwe ya ati nundu uone we Yehova unukwasya kukunwa kwaku kuivoeka na ukite waku ni munene. Maundu ala makwikwatilite kana makwilingilite mwiloeli nimekuoneka ni Ngai yetuni na Ngai ni withi aese andu make mawisilo ala mekwisila. Ngai ni wisi maumu ala winamo ona Ngai ni wisi uwaua waiye. Ngai ni wisi nesa kana etha ni kikalo chaku kitena muwo. Ngai ni wisi kana kuina muwo. Lakini ndiesi kana wakilia muthanyomwe ukekulia nicha ukiotuma wisila mawisiloni ma muthemba uno nicho kitumi ngwenda tumandane na Ithembeo nzuku ila sitonya kwithia esyo thini wa maisha maitu. Ngai twasya Ngai ekala aswanite andu make maundu maseo na Ngai ndendi wenda vasana mundu ende mundu nwenda vasana Ngai na Ngai no manda andu make. Kwa Ngai witu ethia Ngai wa matei na Ngai witu kila ebinda niwe kala akusia esya andu make nundu we niwe watumbie. Lakini nundu wawe mu wa mundu ni waendie ubathukanu na Ngai na Ngai ya thata na Ngai ya mina na kuthata eka kwathukanga ukwitha kusubilia ebasa akwithiwa ebasa naku na ila Ngai wathukanga ukubini waku Setani nibo wose ya mwanya wa Kwananga. Setani nibo ulikanthini wa misi yitu na kwambe ya Kwananga. Setani nibo wosa mwanya wa kulikanthini wa mitwano na mitwano ine imiseo ikwambe ya Kwanangika. Setani nibo ulikanthini wa siana na siana sinaendea nesa siana sikwambe ya kwithiwa na mwikalo muthuku. Mwi waku ne mwi museo ala twiwe muswa wa 14 mumaitha katwambie muswa wa 13 vai umwe wa kutetea ni kana wovwe makunwa maku ndwina miti ya kuvosya. Yani ona vaindawa oitwini ni sikana mwiloeli veo mundu wiloelete kipindi ki na nutatithitie ndawa kunywa ndawa ni wawaye lakini utatite kunywa ndawa na nduvoa. Yani vaindawa itikila mwi waku maybe we musie we bau ni wanangikie ni mwatani sie na mwendwa waku no mata ni mutumia kana ni kibeti ni mwatani sie na mwatato manda kila cha changie undu muya kimanya
nundu etha ni maundu etha ni wea mwina uo etha ni maundu ala methea ukubini wa andu mwithea namo lakini ni bokie na balika o undu na mwabikia kutanisha asu ni makona na asu ni matonya kwithia makosewe ni kindu kitawa ithembeo nzoku na sio ithembeo nzoku nituthio ciegwa nthini wa ibuku ya asili lakini mbe wa kwamba kuthi katika ibuku yu ya asili maandiko manga imeasi ati nundu ningwenda batu manyekana ngai eona bata na itu onetha nitukunitwe nundu wa kwikalania na ciendu nzoku nundu eitha nitwakwatie ciendu nzoku kana nitwakwataniswe na ciendu nzoku ngai ona bata na itu na ngai ena bata na kumwithukisia na mwiloeli ngai no ende na kuswania maundu maseo ngai no ende na kuswania undu utonya kutungia ngai no ende kuswania undu utonya kuia maisha maku mekale maisha maseo tamando alangi nundu ngai ndakumba mena mubango muthuku naku ende ithwe ni ithwe ambelelia makumanda utha uthuku na uo uthuku umanda wata no umandwe kwanzia mbingi anu maingi nimeutia ngai na mothi kumanda ngai cia bahari cia nzi na ila ngai cia bahari nundu ngai nake ndaenda ndekala na cia mesemwe ndaisani ya mesemwe na imo akweka kwathukanga ukubene waku na ngai isu nicio tukumanda nzia cia kuciananga kwisela ndeto ya muthenya wa umuthi mwiloeli maandiko manga imeendeea na kunda biati wasisia nthini wa muswa usu wa 14 weasia mumaitha na ikuna taya ula mwai okay muswa wa 13 ndiye minete weasia ati vai umwe wa kutetea nikana wovwe makunwa maku ndwina miti ya kuvosia endwa maku onthe nimolitwe nuwe mayu kumanda nundu ninakukitie na wukite wa mumaitha na ikuna taya ula mwai nundu wa uthuku waku mwingi nikwithiwa nae ciaku niciongelekile yani nae ciaku ngai yetu ni asisia akwona ona ti tondu ciatilie mbe wende na kwanangikea wende na kuthuka yani maundu maku ngai asisia useon katika thini wa maundu ala monthe okwika ngai ona maundu mathuku either ni welikilie uthaithini muthuku thini wa ngoo yaku ngai asisia ona kaunu kwacia nuenda kanisani thini wa uthaithi ula uthaitha ti mwithianu nundu amantha wendo thini wa ngoo yaku ndwina wendo amantha tei thini wa ngoo yaku vai bandu bekuoneka tei asisia thini wa mucii waku amantha ndeto yake imwe kana ili ndeba ndo kusikwata ndeto ila okumalo chana kanywa waku ni ndeto nzuku mwiloeli wa kisese kicha Mutongo TV nibatonyeka thini wa kikalo chaku wina ithembeo nzuku vena ithembeo sio sumbika cianani ciaku vena ithembeo nzuku sio sumbika thini wa maisha maku vena ithembeo nzuku sio sumbika thini wa wia waku vena ithembeo nzuku sio sumbika thini wa mutwano waku nini sino withwe utesi nundu siendo imwene sio kwatanua mundu nuko kwatanua nacio ese na inge okwatanua nacio atesi nenda tuende na kusoma ndeto ya ngai maandiko manga imeasia alama abua nyanya maku ni maendie basa naku nundu kila mona nenda umanyeka na muthenya wa umuthi undu ula watilie
ila we na kindu uko kalata wa thelelwa kana ta wanyibewa be andu mwaenda na cia na mama sioka itina nundu maisha maku ni mekala ndungi kwi andu makwenda nundu wa kila we na cho na wona cha mina kuthela ni makwathukia ila utei muwau we na nyanya maingi ila we na ngali we na nyanya make wango kiyulu lakini maybe ila ngali ila wokia wathelelwa anyanya maku tenga ila we thini wa mutwano we na andu maingi makwete Nthuku lakini ila waaminie mutwano waku aminie no thela ni makwikalie basa nundu kila maboya ni chamina na kwania Ithembeo Kithembeo kithuku anyanya maku bayumwe ono okukwata akutwae sibitali abayumwe okukwata akunenge school fee ni makwikalie basa nundu ntio ndo watilie Ngai nako manana bata waku mwithukisia muthenya wa umuthi na mwiloeli nienda tuthitoka some muswa wa 16 ni kana withie ni twathie bukune yu yenge aikondo wao onthe ala makwesa makaiwa ala kwiwa Ngai ni wambe ya kukwatwa ni matei make kondo wao onthe ala makwesa makaiwa na amaitha maku onthe kila umwe akaenda mutave na ala makutava makethewa mutavo na onthe ala makusiema makethewa makusiemwa. Hallelujah. Yani Ngai ni wa maajabu, Ngai ni Ngai wa matei ninise kana muthanyomo wa mithenya mwithukisia na mwiloeli ninise muthanya umwe nukae thi wana ukosi wa kana kwi Ngai wi bandu kwi Ngai wi thayo na wika na ukilasia ala moneka ata matesa kukila ingi makukosi ya makwasi ya yene wo itina wa muti kutemwa wena kuthungu maingi nundu kwina Ngai itina wa Kwananga Ithembeo Nthuku Ithembeo cia ukia cia umaskini Ithembeo cia mowau wona cia mina kubetangwa Kwanangwa vena kukilwa ingi mandiko manga imeasia nundu ngakutungia mwi museo na ngakuvosia ila wa mina kwika wendi wa Ngai kana kwenda kwa Yehova Ngai nake niuka na kwika maundu maseo ila wa mina kumwenyiwe cia Ngai na kwanesia miamulo yake mandiko mangai matu ya nthini wa ibuku ya kutungililwa kwa 128 wasoma muswa wambe inena iulwa kwewa wona wa mina na kwethi wa we mwewi mwiya Ngai akakutungia na akakwathima mwiya Ngai akakwathima na akakukilia ni kwithia ni Ngai na ni Ngai wa matei mwithukesia wakwa Ngai ni Ngai museo na ni Ngai utuswania maundu maseo nienda tuthi ibukune ya asili ni kana tuminukilia ni twewa ba Ngai no kuthio twikanesa na Ngai no kuthio tuswania maundu maseo no kuthio tungia kwa ala wau ona ala mena mawonzu ma kila mithemba Ngai no kuthio mokelia kwa hiyo nienda tuthi ibuku ya asili nienda tusome muswa wa 6 o mituki muno muswa umwe bau ni kana wisaithia ni twathinesa na Ngai no kuthio twikanesa asili mandiko manga imeatwe yao nivo ende Gideoni wosie 10 ma athukumi make na eka otondo Yehova omutabetie na kwethewa nundu ni wakia andu ma nyumba ya ithe wa ithe andu ma nyumba ya ithe
na anduma indwa ondo utonya kweka ou muthenya awekie Nthuku nata o Gideoni wekie muso wa 25 na kwethiwa Nthuku o osu Yehova amwea osakasalo ka au ka mwewa ona omboanga Ithembeo kia Baali kila au WINAKE na oitema muvuanano wetawa Asela ulawe vakuve nakyo Ngai asisia na anena na muthukumi wake amwea ningwenda wose nzembo kasalo kau na nikana othi wanange Ithembeo chakiwe kana Ithembeo cha sauviswe na niwe wabena kakai ka muthemba ke utwike kana kathi katemangwe kikalo chaku nuboete Ngai akuvuanisie nikana kithwe kitheu maisha maku nuboete Ngai nibatonyeka ukethia wisila mawisilo ala ukwisila nundu wa Ithembeo nzuku cia sauviswe na omae maitu banga ino anena na muthukumi wake na mwea ningwenda othi wombo wange Ithembeo cia omau no kwananga Ngai kakai kau ka sauvitwe ke ka kwasubua ne kai Ngai ya muti na wasoma mwithukisia na mwiloeli no thi kwithia kana Ngai mandiko Ngai ni meutonia kana ni akwatiswe mwaki ni abiye na maundu amonthe akwika omeka ni wakia ndwa ikata yasiata imwosata ni tonya umuvame akwika maundu nundu we uthaithi wao uimo kana me mothaithi ma uimoni na yune watu Ngai ni waumia mweo Ngai Ithembeo isu sikabikie na kwanangwa nini sebeo mundu utonya kwithia kwenda mboya thini wa musio lakini no kukea aangi matuanie na mome asiata ila mekuona muthukumi wa Ngai olika kikalone ona veo angi matonya kwitha mokea mapastors mo nundu tima pastors monde mesi kana mena ubuanio mithinzio ni migae na kwi mithinzio ithia yosie wanalangi nundu ona Yesu ndambwa na alama ta mwisi Ngai ambithiswe na alama mwisi Ngai nesa na indi ni batonyeka nthini wa musi wenyu no wende oboewa nikana wanangiwe Ithembeo isu mwiloeli wa kiseseki cha Mutongo TV ninguthi kunenge namba yakwa na nikana nithiwe na mboya nguvi naku na ninisi kana Ngai no kuthio tutongo esia na nitukuka kwananga Ithembeo nzuku ila cia kutwikithisia ngia ila cia kutwikithisia maskini ila cia kutwikithisia musie waku ndwisa kwithiwa na ngwatano ndwisa kwithiwa na mouo vai undu waku wambilila cio kabikia kuthela vai undu kindu wathawa ni mwana waku kikabikia kwaniswa nundu wa Ithembeo kithuku cha sauviswe na cha bandiwe nthini wa musie waku namba yakwa ni 0721 166 810 0721 166 810 wambita Nthuku na muthenya ngatu kaboya naku nundu ni twegwa Gideoni ba athukumie wia osu Nthuku nundu ni wakia andu mar utoi wa kwake lakini ni wabikia bandu na mumantha Ngai na manyaka na bena sili na yo sili ni kwananga Ithembeo nzuku Ithembeo ila cia tutwikithisia maskini Ithembeo ila cia tutwikithisia ngia Ithembeo ila cia batie mitwano iendea Ithembeo ila cia batie ciana sisoma Ithembeo ila cia tumie mwana waku ni wasomie na oso na degree lakini ndesa ku apply we akabikaya kukwata we nondo kwena Ithembeo cha keumusia thine wa musi waku thine wa family yaku ningwenda wose atwa kwisela ndeto ya muthenya wa umuthi mwiloeli wa kiseseki cha Mutongo TV nienda wose atwa ya kuboya Ngai ni kana kubuanisie na etha ndwe na vinya nicho kitumi Ngai onyuvete athukumi make ni kana makabikie kuboya bamwe naku ni kana ukakomana na athukumi ama kautwike
na kwanzia ya kuboya na kunenge ndeto cia kukwaka na ndeto cia kunenge wikwatio nundu maandiko manga imatu yakana vena kutunge wa uima wa mwingi vena kubosua vena kokilua na vena kwathimwa itina wa Kwananga Ithembeo Nthuku na mwi waku ninesekana ukathi kutungiwa nundu Ngai niwe wanena na anena kwisela ndeto yake na Ngai witu ni Ngai withia emwikiku ni Ngai mwikiku na wawe kwatio nienda tupoe naku asa isitwane ya Yesu Kristo mwiyaine nako kathana nako tungia mubea thank you Yehova ni kwithe wawe Ngai mwikiku mwiyaine watu tongoesia twegua ndeto yaku muthenya wa umuthi Yehova ekakwisela ndeto ino ithie kanange yukithembeo kithuku kindini wa mucio wa mundu mundu wa waiye nundu wa kithembeo kithuku chabandiwe kikaloni chake Yobona ni woisie mundu usu ni woisie nzia ciondu tonyo kyananga mwiya imutembele tondo wa tembele ye Gibeoni na wa muonia nzia cia Kwananga Ithembeo Nthuku Yobona ni kanano maku makavikie kokilua na kwathimwa Yoba nitwakuthokia ndini wa maisha maitu ona ndini wa maisha ma mwiloeli Yoba komana na mabata make mutongoesia na umwikenesa ni kwithia wingai twaboyo wisitwane ya muya Yesu Kristo na twatunga mubea amen mwiloeli otondo weigwa na kutabia masito makwa ni Pastor Zakaria Muriuki ndaba na siana kanisa wa Arise and Shine Gospel Center kula musi wa Kamugongo na Kamugongo netiete kwemo uwa mwingi na nima mende yawa nikipindi ki kya kwathima andu mangai kwa ungai wa mumona mwathime no mwikanesa Inu ni Mutongoi TV. Mwau maende maalukete na ivinda na nzeve. Na udhocha tuenda jimwe tuminie kilungu kila kitialite dhini wa kilungu kito cha hawiti. Kwi mwau alama itawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanua na ve ala mundu siawa namo. Na hypertension is no stress, just relax. No ikoma mazada na mazai no nyekego na nyokolia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena cancer ya nondo no nginya wese kwigwa ikaliyu kweli vemo wa umatoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali kweli kwi wa wita wa kuowa kilungu cha uiti nikilawa kwambilia saile na nusu sia wio pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu palisa Ndia sehemu ni yako mpaka swimming pool. Kuone kusio kwa swimming pool mpaka ya siana. And I am your only, as your only. Inye swimming instructor when kwenda kwambela Nzumbwa nina family. Yuni wanene na family no yuko uko Nzumbwa. Yu Nzumbwa niki. Kuni nyandija. Mbona kuyangu mwambia mbesa? Mbesa ya kumende. Ila ngo ambe yu. Oka wajikaza kini. Ona ne mutu mandigo. Kuwi. Nenda umanai. Sindu iso ndo wandikite bai. Nutethe asia. Kuya kwa sana ukona. Bana nakuwe zina mwa pesa na kumate. Ye naona muite. Ndianga wasitu. Tuwe zimbeza ndina sio jije ne bidingo kulia. Na vuliza kwa vuliza kwani welele ja uvuliza. Kiasi namba yako ndo hizo zenzi. Ni wapi nduje namba kana ni. Ya ndo namba. Na ule kone andike kaya moli. Napo ja mweleze itaji la gulu ko unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea nikadadu kwa kina kithanze kubo kulati tembelete tikathima wanijo yo idio boya utieta family yako iswe mboya amemba mo be iwe wendiete
Maba mautubia ba ngunite wa maiti dije kase nusu kase. Ni kase. Biblia ndito ya Ngai Hosea kilungu cha kana muswatha tatu ya sia andu makwa mea ni kwa umai. Ina munene ni na mutethe kunusu. Na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako. Chiva nondo wako. Kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu sia maweyo nikenda tudhuthanie undu tutona kwailia mikanile yitu misini na tambai ya mukamba. Ba Mutongo TV. Ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Siasa sia misiene mamlaka ni kama uhai, siku moja utakuwa hauna. Na mea kindukindi kidhuku ngaumangwa kwa mitandao ni pepo mbaya. Lazima tuangalie mambo ya jamii. Lazima tuangalie the bigger picture. Wewe tengeneza kitu inaitwa Machakos 8, siku na US 8. Kile tunataka ni maendeleo kwa watu wetu. Nitahakikisha barabara zetu ziko sawa. Siasa sio kamba. Ekaine nene kigamba mutabionu ngwazi wambua. Tuenda ukoma ni ya mesa ni ndeu tuikiali kuikwali. Mukona muthama sembeta tuwekilu kithoini kia Kalonzo na kwasa sawa. Ona kalalia tuile bae ulumbo na nga mutungia kibeti chake ni mwe kibeti teke ni sana. Mbaka chuo cha mukamba kisi wonzao. Siasa sia Kenya. Akina mama wetu hawana maji, vijana hawana kazi. Personally, Raila never talked to me about Nthuku kama na Nahuru. But when it happened, nikasema hallelujah. We need like a corruption and corruption commission within the constitution. Sisi we are hardworking, hatutaki handouts. Mr. President, even I heard you say you would be happy one day to see a woman president. Why don't you say it is Charity Ngilu? Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kwambia saa 3:30 sio tuku ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Hello, kwaka ingotsa simuda kweka na raka wimbo tsembete muno. Atwikio na mundu akwata mbesa ndesa utha mali nesa ni utinde wa ukoni wa timo. Ye. Mwekene ya mbesa. Na nengeyo kila kevoja uthukula ipoka foka iso mbeso ndesa wibinge wiweka. Nuntuate na muisi atieve na wakwata. Nithi nati muno konewe. Wakwata wewa mbesa itisi ya mala hivo ono nalikile kia mali. Owa na ni mali ya kuike yebiti. Hende kitai. Kitai pumuzi kwenyu kanotu ine polio kwe mundu ekolona mundu akwane warela ndambezi othemba diamotabisie. Diamotabisie ndambeye. Kanote timu akunye tukambisie siya na kwa ndambezi. Kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikete skiza no yati ise namba 5 noti ile inya mwanza.